Ici, ni Weru TV. Nkethinkatho na ntune mutegeri bwega nontu wa kuona kanya kugwatanira na unikiri Weru Thaa Mugwanja mbitagwa NTINYARI KINYUA tukianjiria Nteto chietu uria wari bishop wa kanisa ya Methodist no Bishop Mishekana kena achumiritie kwariria mwerekerejo kanisa eu nyuma ya kuthura presiding bishop umweru no Isaia Ndeye arombita kwithirwa akiariria mantu mwanya jario uria bakombike guchokaniria kanisa eje nyuma ya kanisa imwe guchumarukia ndira kwari utongerio ne bwapi bintombura nkuruki nethiritwo akiariria uria gugakarakire minister bara bari bakubu twanguge utongerie ne bwapi bintombura bubo ni buge bwawe ndio ruane antu abaingi bamburia atire na no bwo bakuria kinya atongeria babangi kanisa ira ciari ire kuregana na watho bura atura ombere ciigita cewa batu tutigwathwane bwawe na ya mantu ya manene muno ya kuuranirwa na wikaniria miambo emithuku na kinya ya utuma ntu baikania kinya court ndio ruatire kanisa ici irari witenga ikiregana na watho bura atura o cio nende no to kanisa na thirire na mutongeri omweruri ni ateigakara kanisa na thiri teka yaragia tondu ende kanisa irari iguciathura tutena njirenge no tutena kungi kwa weta kanisa etu nimwe no nende kwina muntu ro kwenda okwaria thiri no kwaria urumwe igamweni nende no ntwaime aretene au na tune tumwenda kanisa ucio nde toka igacokanira kakwende kuri ngondu ekethro ekithakene kairi ndio ruatiri na inkuthwane kinya erondas bangi no bubaka urua ne atia kanisa nende ekuthira thiena na erondas bayo barabatura bari moyo thai bareo ndio ruatiri ne atabukathithia na lagwi ne atabukathithia na Kanyaru Dr. Kanyaru ne atabukathithia Professor Ndamburi na kinya Bishop Mbogori na bakanake na bataya na banondo na bau bange bonthe ne atabukathithia nabo kanisa ekathithia nabo na ikiuria giakwa ni atiri ka kuri group eta ya elders bayo uteyo tondu nende kanisa ni akaranthi na tukethora tureo kanisa gitithwa na mbere na kireta agenda injero no gambi bo bweru bo witithia kanisa etu bau bonthe nkueta bakethora bareo na kinya bo bakeya na maono yao endi batetarwa bo kwa presiding bishop kairi na batetarwa kwa synod bishops kairi batetarwa kinya kwa minister ndene ya circuit bakarabare na kanisa baimia yakirira na bakemenyera wa muno kaitobwirete kumenya kau uti antu bomba guta erondas bao babua ndio ruatire ni ate a member baroba bakathithwa a minister barabengero ngwine barabaterwo egitene ria mutongerio rorare ombere ni ate kanisa ekathithia nabo burankomenya ni atire indirare conference kiuria kiu kieya bau bonthe barabengerwa utheri
bagacoka utheri na already bamwibonete baruga ciao bacokia nontu kethera uteatia bari na yori bakara omeniki bacokendene service of the church. Arutwo ba skuru ya Muragani baumarukite skuru yurukirirwa na arua gutena gituma kana winyangia bointo iri njira yao ya gutariria kurega kunganirwa kwao ni utongeria ba skuru na nikira gikwirikana bate kunganirwa ni irio bira bakurugirwa skuru bobo bwejete ntuko nkai nyuma ya skuru ya Kajunduthi kuthithia mugomo skuru iri ya Kinyayo iri gishigonyo kiu kia Mara. Martin Mugambe gatutariria. Kuria sekondari ya Thaa na ya Muraga wandi ya Muthambikiri gicigo mbunge kia Mara tigitwe teganjo gukugutanunka muritwa kana mwarimu no mwaritwa baumagarukite cukuru enu kumania na mathina kathumba ende gutiri uragaragi kana winyangia bararutha kiri cukuru enu. Tukitoka shule hakuna mwenye alitupea ruhusa. Hii kitu ilianza jana asubuhi breakfast. Ni ile watu wamepewa uji, lakini hiyo uji ilikuwa imepikwa bado vibaya, haikuwa na sukari ya kutosha. So students wakaamua kumwaga huko DH. So tukaanza hivyo asubuhi. So kufika lunch bado wengine walichukua food, wengine hawakuchukua. So kufika sapa watu wakachukua food wakamwaga, juu ilikuwa imepikwa vibaya bado wakamwaga food. So ikaanza hapo vurugu. Tugwatite rwaria rwarito babakagita karaba kwenukite rukiriga chaitiri rwa muthenya we munthi baugite ureri bwa cukuru enu tibu bwega na bageretie gukinyira kana kwaraniria na utongoria bwa cukuru enu kenda baomba kugarurirwa ende batikwegwegwa. Bado masomo kuna walimu hawaingi class alafu bado istoshe bado diet yetu si poa. Unapata wengine wanapewa food, sometimes unaekewa food kiasi, sometimes ikikosa unaambiwa ende class. So wanafunzi wakajam, after wamejam kila mtu tukaamua sasa ikuwe venye itakuwa. So hii issue tumejaribu kuadvise kwa kupeleka kwa walimu, lakini walimu no action imechukuliwa, kuna kitu imechukuliwa kabisa. So tukaamua kama walimu wenyewe tusikize, acha sasa tuamue kuchukua, tuamue sasa hivyo. Shida yenye iko, kitu ya kwanza ni chakula. Chakula inapikwa vibaya na pia pia upande wa chakula tunaekewa chakula kidogo. Alafu kitu ya pili, dom tunalalia zinakaa kama store, hazikai dom. Dom zimerasti zinakaa za 1908 na saizi tunaelekea Vision 2030. Igeria tutandiki ba Nteto kwaraniria na mwarimu munene wa cukuru enia Muraga sekondari twereri wa Bidan itakinyanirite ubicia ketigitwe mwariungu na thimu atakuthukia. Kiripotera Weru weekend kuma gicigo mbunge kia Mara bitagwa Martin Mugambe. Anabairi umwe wa miaka 10 na ongi wa miaka 7 baturaga thinene nene ya kwagabia kuria na kinya Ntwaega kumama na kinya gwita skuru nyuma ya ngina gukua na wethe gutoroka atimenyekane ina etire anababa na ndi batigikiri ujuwe uria ni umukuru na kinya we atigochiumba atongeria na endi babega bakiure na ndi gutonyera gutigira anababa bari na Ntwaega gukara ni bakwana bya kuria na kinya kumba kuthaba kigwata kithomo. Nicholas Chabari atusaria. Bitari toriako ka assistance na kwenda kaira mwangaze atuthomethia. Ndio mwamba atondi tuguru atwarile waya mwenda othoma twiga mwalimu. No gwegwetwa na tututu twiri tukiweta alietwa ngavana Kawira Amwangaza okauga agotie ngavana Kawira Amwangaza no enderirikana ikiao na kiriro okia mwana. Twana tutu nyina muciari watu akwire no ethe atkuraithĩria ona kinyamara gikunenea atoroka na atijikene guntu ari kaina akwire yenga kiwabo ndi ngangata anetangethia twana tuina akwira ara tutianeri turatiwa tuongwa ithe no na urira na atiminyu njirete totire nyumbaira no twarangu atuka mama leo ndo ya turumjima toda kinyo ko mudana ina wawe to turumjima toda wongi to turumjima
twana Nteto ati wakinya marani kinene tutari na kinya bantu ega akomama na kinya gintu gya kurea onto bwabo tumakinya tori bethero bakigwa kiao urai na kanini kara aina ko hakabatetheria kuruma no ende iba kuromba kinya thirikari na antu bagwendi bwega bonthe baibumire gutigira twana tutu twina uturo obwatu ubwega na mairiria mankoro chiao kinya makuthoma mathina mbe na kujura tutiana tunenya tugoro ngoromba aira tuadile tubele tu dandre agoye nandre tu danlirangai wana to woni Nteto aya inyabia kurare motoke ya kaka nene kakeya keyanga kekera kakarena gasoka kaenderinya kange ende winda aromba kawira mwangaza atwojera twana to tukaria tori no toteka kinya winde inya muno lakini ande batetha situ na bindiro na ketheibia kuranka baromi ote onge mbombo batethia no ntonte na inyenge ndaromba kawira mwangaza no nto twana tu turara ande utheri kinyumba kiuo kuona au kiteki nyambi bakara tukonia mukai bakamamira twana tu turia thine nembe atari nera atari tutathoma no ntunte ona inyenge na tutona onge wotona na tulela na situ na ntora wou ne twaromba kawira mwangaza atwojere twana tu kinya tuone no kithomo kenda tuitethi maishene yatuo twana tutisi kinya sukuru twana turio theri tulelete twana tukare mukai ndeni ndaromba kawira atwe utethio na tuwatile wonga tugumenya sukuru tukathoma tukakuita kinya ndigiri atu mwathani atuonekania na kabete inya nyumba eu bagumama ne mbunuka ngu yombe baka tulanza bayukana senau baka mama bate kinya kintu kibomba kinya otumira ende no tete tu kuana bai bapongoso no na nyumera bone akumama Kumagebe North Petan Class Chabari Nteto inge na ndege kundi gitegia kithirikari kuma ntere chegoji ni baugite bari na mubango byo kwanjira skure ote ya kuritana antu bamawathe mantu jege urimi na kinya utumi gutigira ni bakumba gwitethia bobongwa kirimo turo ja baruga tayari bari na kirasi kiraba kuromba kuma kithirikari ni mwarimu kenda gukinyaniria kiroto kiao mutugikare na Nteto ija Bamwe bantu bakuru barabare na mawathe kuma subcounty egojini bamukirite mikwanju ya kubatetheria gwita kuma kirigi kundi kierandi kira gitongeretwe ni kinyumirio aria kiaria ugite bo bari na kioneki kia utetheria antu babare na mawathe ya kubaita no tumi bwangu na charani na kinyore mibobamba basharani bukamberia tukamenya nguchi atumwa igeta ku kwa utu na program mbega ya kwambiria empowerment ya antu babe tuba disability rural farming mantu joremi bakata bakalimanara tubatetheretwe gutuika empower na gitumi gya kureta industry je mono katukona iga employ antu baba inge begoji na tugatetheka Emilio no ugite kira bagite monkira na rone nyomba cia kubatetheria mauritani jao bakiuga kinya mwarimu bari na we arana ndia kuromba thirikari ya kaunti ya Meru gutonyera gatigati kubai maisha nyomba ire ite gutumirwa merigene ucia thirikari tukona ketha ni nyumba imwe ja ire ite gutumirika tukambiria that empowerment center nikena antu betu already twina mwarimu akuritana na no twina kinya urimi bonge tuletete bonene bwa urimi bwa bamba guthondeka industry ya utumangu gu exportingu na South Korea program ije yamberie ego tuketha tukinete muno bantu baba no ntolende twina association ye gushugurikira antu bao begoji ngabana na tweka nyomba kinyaga twaka rumu emwe inya twaka rumu ije twotote korega tombe kuona utethageria antu beto begoji kiri barabagu nekite na mikwanjo eu matu tukomba kurunga matu tukomba gwita ende baigwa kiao kia aciari bao baturetera into bibia gwita ndingilomba MP wetu seneta wetu na MCA wetu bagwatanile nerandi na batuike memba batutethie nkulukia uria baba tutethetie tontu bena inya nkulukia baba belandi. It is a really transformation because somebody is using an umbrella and then you give this. So all our walking sticks are new. So you transform them from walking with an umbrella
to walking with the walking sticks. Na mudiene ni rombare atongere ba into bianto barabari na mawathe biaretoka na bianenkaniro kumakirithirikari kana kambuni mwanya bitumirwo atongeria barabari nturene ni untu nibo baije barabara nyeretwe nkuruki aria kaingi baugite kinya bianenkaniro bite kinyaga bionde matureni tekwenda kuigua gintu kia disability gia nenkanirwa gite gukinyaja nikinenkero yarandi barete mwanka nyumba batu gintu kira turungamirite uma na ukweli gintu gikinyara kibatie gitumi bieja gatote bionaga tuonaga rimwe ndona beja mero beja na wiru cia jayu ikaringwa mbisa na nto bathatu kana batano waitikeni cia jai ikaringwa mbisa na nto baba kai iwinge tutemenyaga cietaga u itukoromba thirikari yetu kuma naru itukwenda Weru jabo bore goji kuma igoji gicigo mbunge kia Southiment nke report Nteto cia Weru weekendi rea kwarito ni mutugi kare Oreni abisa kiri rwangirwa kuthithia irio kintu kiria kijikene mono ja National by Safety Authority Roy Bundi Mugira no giete nyuma kagitagate kuraja arimi bakanjiria kwamukira mbeo ya mpempe iria itegwetia rojiro ruinge kenda kwithirwa agikura akiuga untu buraborigiritie untu bubu ni kwithirwa kuri na igamba ririkoti kagitene gakamuthuri murioki gatarire kuringana Roy Bundi Mugira urani abisa mnene wa National By Safety Authority rwangirwa rwathuni thirikari kutegera mandu jegi GMO na ndegwiteka gitaka ibaundite mpempe njeru iria ciatumira njira kinande GMO iria komunika BT maize iria ngiturari akwi kurekeria ito BT maize niyo ni mpempe thondekio na science ya biotechnology kenda itiriwa ni kiginyo kira kithukagia mpempe gitagwa maize stem borer kwau wanda mpempeu ikethirwe ite kuthukwa ni kiginyo na mpempe ile ithukagwa ni kiginyo ire mugundene no jo icoka ikathuka nkuruki jieta store ikathukwa ni ire ngitagwa aflatoxin nundu jithagira ikwamba guturangwa marinya ni kiginyo mugundene so turi akwe kwa approved ni to approve ile turi biosafety lakini nundu ni kwari na ban ni kwa ingitwe kwari na marufuku ya into be in Kenya twamba gwetera kenda twewa okindi cabinet tweterete president arifted the ban alita ban in October last year lakini india mnabubu awitikiti kule kemirigite tira ya thokone ni gambrari groups ya civil society and other people with political inclination beta kotini na ndi kotini pronounce ile yauga tukaanda tuka distribute na tuka import riu turi au tweterete mantu jau ja koti jathira kenda arimi betu bomba ku benefit kuma kiri technology ya kisasa na ni technology mbega na GMO te kinyamo kimwe one or thing tomba kuga ni mbega chionde kana ti mbega chionde turaithagiria o case by case tari untu araithire bambe undagweta ni kuri mwane wakulima ne turaithite mpempe ile akwe kuma twarikia mantu jare jari kotini akiwa kuringana uchungu na buthiritwe mpempeji ando batibiri kugiogwa nonto mpempeji tito ina mirimo tuthithagia sequence ya age tukamiquery the database tukoria ni ngwa nene na protein cause cancer tukauga yes or no so for this particular case the answer is no ni ngwa nene na protein ira ikosaga allergy yes or no in this case no nandi tukurukitie stem uji on the age ira tukurukitie twauga no ikaandwe na kariwe ni turaithite na tukona itina resemblance na any other protein that causes cancer. It is a new science and it is a science that we need to embrace kendete thiarimi betu kukuria imera bite kwenyangwa ni wadudu imera bikumiria riua na bikumiria rira mbura yanyia kenda tuona maketha kinyari ria climate yetu ikete indikira kuga ni wanda mpempeji utumbe kumwika wija kwanda kairi no thokone wachoka kura mbewe ingi nikenda gutona maciara ja mega mwanya ni u iji ni tetheretwe kumbana na kiginyo ne tetheretwe nuntu bwa gwikirwa a new gene ikuthondeka protein ire kuraga kiginyo na kana uworia ire kumba kuria kwina riua rinene na kuria kwaraga muno kaina gene ikumiumbithia ku overcome drought so next season no mwanka ugacoka ndukene kugura mbeu injeru the same way with biotechnology maize nuntu science yeu ikiri na hybrid
sawa so gucoka ndukene no mwanka nkiripotera Weru weekend mbita muthuri Muriuki Katho cha mwanya kirego mutegeri tana mbere kurumira Nteto chetu nchokerete nyume kagito ate kuraja na Nteto nkurukio kebebe mutamu. Uraigwa nkume ya Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera digiri mwanya cia masters nthigurune ya Amerika. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya C+ gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Ugochiandikithia riongera mutandao jetu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Obisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njuri Ncheke Street, Meru Town. Turingere thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program. Passion led us here. Yetu sako iri na nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonde badrikari na kinya kambuni ra turi na MOU nabo ya gutigira bakugarura utoro bwaku gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri ruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waraniri na tugukurukira namba yetu edimu 07111038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Uramenya college re tongorete nthiguruni ya Kenya no thondekebwo CEOs na ene ngugi iciariritwa ja Meru. Vips College area niyo Meru Institute of Business Studies na ndi turi na campuses inya: Meru Makutano, Meru Town, Isiolo na Key College area iri Nairobi. Nitokugwa togeni kiri mega graduation yetu iri ketherere tariki 10 mwezi wa 11 mwaka juju 2023. Ijeni tukenero tukibwangai nkurukia gicunci kia 80% kiri aritobetu ni bakuthondeka mbeca cia ubongoa ciandikithie na rwa kiri intake ya September wigwatire free discount na gicunci kia 10%. Aritoba beru ni tubayejaga free bonus courses ta mobile phone repair, CCTV installation, baking and pastry, video production, music production kana DJing. Jokia baro ya admission kiri campus yetu yonthe kiri website kana uringithimu kiri 0720-967-249. MIPS College, turning skills and talents into income. Baga sana mutegeri gwetana mbere kurumira Nteto chetu tugicokera kiri uria daktari kiume gikimwe kurora reketia kwa mwana na gutarirwa mirire yawe na kinya mikire yawe gutigira na kubujanga kumwa inyere kubatara kienda kumba kwimenyera na kinya kumenyera gakenge kawe. Still tukiariria mantuma postnatal care kana umenyeri bora mwekura wataga arikia kugia na mwana ni mantuma ukonia umenyeri bwa cleanliness, usafi na itu ya after delivery kwirukorwa ruwaru kiuma na ukaya kwewa mwekura atie na hygiene mbega kana utheru bwega noiwa akiwata infection either njira ya mwana kana okaya kuwarudhire to operation otweka kironda gikuwata infection. Kwa hiyo advise mwekura after delivery akaigwa agitumira nguo cie clean na kinya taurira gutumira kewere clean na akaigwa ke avoiding nguo ila tight. Onto tarea wekera nguo tight na arudhire to operation egagwa ikinyeria ara temetwe kironda kia operation no weke affect kironda atuka ikuwata infection kana gya karakagita karaja mbere agitirora na rĩa gikora kire na scars ne kwa ikaiwe kireta pains nyumani nyitugagarira mwekuru after delivery akaigwa agitumira pad atkewa na ukara na pad kagita karaja nonto rĩa akara na pad kagita karaja bacteria cho ikiambira ku multiply ne kwa ni ku affect na jera yake ya uchiari kana kareta infections kana kwa ndamu ni kwambire witega kaire. Also itugaga part of postnatal care ikebia kurea mirire
uyu mwekurura arikia kugia na mwana inya yake ni nyiite nuntu bura inya ya kusukuma mwana kana nuntu bwa bleeding era kana inya during the labor during the time ndira kamateta akatomba kuria bwega nuntu tuyeria mwekura kamatete munya namba wakire ati umba kuria bwega kuria after delivery tuwa to recommend pia kuria pia bi balanced diet. Other than you be a balanced diet, ito mwekona bwete kwegwa agitumira supplements. Dera aya na mwana yo na kujiria iron level ira yari mwire na kujiria calcium kenda mwana omba kumbirwa biungo byake bya mwire calcium ni atomiki na kujuria mwire kwogu mwekoro arikia kugia na mwana pata postnatal care nke bya kuria na bwete kuria irio bie na balanced na supplement inoto kuga iron supplements calcium supplements na basically kwegwa irio biria bikwa bikimutetheria gucoka normal to a situation to a level ari mbere ati ayananda kurobangi bakuthuka kuria ria barikia kugia na mwana ontiba ukuthuka ku gain weight tugaga mwire ukajukia kira bikomba na any excess igatuika shed off by exercise. Kwa still kinya part of postnatal care ni kwigwa ukirotha exercise iri gutetheria mwiri waku wina inya ya kugana na ku avoid obesity. Ndo kinya ya obesity ina complications shayo either immediate kana later. Ano tugwikira gatanta Nteto cha Weru Thaa Mugwanja ntuku ya naru ngucokerie nkatho nontu bakwana kanya kugwatanira na oni Nteto ingi na njira indi kuniona ciaringa themwe na nusu ithura na kagita gakega oni mbitagwa NTINYARI KINYUA.